Emagumbini amanomhlaba ngiyabingelela uDlamini lo useMpumalanga. Amadlozi ayakhona ukumkhethela umuntu uma esaphila emhlabeni. Amkhethela impilo ekumele ayiphile, angamkhethela futhi ne-relationship ekumele angene kuyo. Amadlozi sikhuluma ngabantu esebalala, esebaba semathuneni, abanye abantu abathi ngamadimoni. Kodwa mina njengomuntu wakaDlamini angikholelwa ukuthi umuntu osangasekho uyidimoni. uNkulunkulu wasidala ngendlela ezingafanani. Wenza nokuthi futhi sawuphumela ngendlela futhi ezingafani emhlabeni. So idlozi liyakukhombisa umuntu emele akusize kulokhu kugula okuphethe. It's either ufuna umsebenzi awuthole, mhlawumbe uyagula lokho awusindi, ubathe ugeza idlozi aligezeke, mhlawumbe uyasithunywa sihlambuluke. Kuyenzeka abakini sebalala bagcina bakukhombisa umuntu okungena yena emele akusize kule nkinga osuke ubhekane nayo. Imvamisa ke alikhombisa umuntu othandwa nguwe, alikhombisa umuntu na omthembayo, likhomba mhlawumbe umuntu odelelekile mhlawumbe endaweni whatever lapho ekhona khona lo muntu loyo. Umuntu wathi ufika kuye uthwele umuntu angenalutho nje olitheni, kepha ukuthi idlozi libuke inhliziyo yakhe, labuka isiphiwo sakhe, labuka amandla akhe, ukuthi amandla lanawo angamsiza umntanethu, angamsiza umzukulu wethu. Idlozi alibuka amehlo enyama thina esibuka ngawo umbolo khona ekhaya. So eselikushilo kuwe ungaphikisani nawo, is either lishilo ukuthi wena uyawugcina ugane esithenjini, vele uyawugcina khona umbolo khona ekhaya. Alike inhliziyo yakho ukuthi isithemba usithanda. Liyeke kubona ukuthi lapha lethi uyogana khona lesithembu lesapho uyawuphila kahle, umuzi uyovuka, umuzi uyokwakheka. But la ugijimela khona wena ubone imoto, ubone imali, liyabona ukuthi la into ezophela ngasikudala. Idlozi abantu esebalala abakhona ukubona ngale esingakhontinue ukubona khona umbolo khona ekhaya. So ungaphikisani nedlozi lakho. Licele njengamanje, ucela umsebenzi, ucela imali, ucela inhlanhla, ucela uba nemoto, ucela uba nomuzi, imali zavalwa ziphume, ufuna nebusiness, udinga amathenda. Ulicele umbolo khona ekhaya. Ungayi ngabantu, ngeke siphumele ngokufana. Umuntu nomuntu indlela yakhe ebekiwe azophumela ngayo. Liningi labantu abanye babo ukuba izangoma abakuthandi, ukuba izinyanga abakuthandi, ukuba ngabathandaza abakuthandi, but kwaba inkinga ukuthi bakhonjwa ubizo labafaka kuphi la entweni zesintu. So umuntu nomuntu la esebizelwe khona nothi umbona lapha umsumgxeka mbolo khona ekhaya. Nani enobizo ngicabanga ukuthi mina nikhombisa ukuba strong. Wena usukukhonjiwe ukuthi uyophila kanje manje uyosebenza ngabantu. Musuthuswa ngabantu abaphila emhlabeni bazogxeka vele. Hayi ingane awazi lutho bese kuvela ama-challenge la kwenza ukuthi nawe uphelwe ngamandla, mhlawumbe ukuthi lapho umuntu angalapheka ufika into yenzayo ayikho ikhona. Sekuthesta ukuthi wena njengoba lo muntu umlapha amathi kwakasindi uzofila kanjani, uzofaka nomfutho ukuthi umuntu agcine asindile, umnika into emsebenzi lento ingasebenzi, faka umfutho uma ukuthi umuntu agcine asizakala. Into esoke ikuwe ungayideleli futhi ungayibukeli phansi. Ngibone khona ekhaya uDlamini lo useMpumalanga. Ngithandaza ngithi inkosi ibusise, inkosi ikhanyisele. Ngitfolakala eMpumalanga. Modinga iwasho ngiyakubhosela zihamba eKorea Guy ziyefika kwembukwele khona ekhaya. Njalo ngamasonto ngiyakhonza enkonzweni ezayona umbolo khona ekhaya. Inkosi ibe nawe, inkosi kusikelele, ukuyithola okukhulu noke ngiyandithanda.